uHugo Broos useveze laphana bafowethu ukuthi ukuqashwa kukaPitso Beck kwiBafana Bafana kungenzeka bafowethu ukuthi kuphinde kubuyise umshophi noma umthelelo omubi bafowethu owawukhona vele kudala wokuthi ama-agent axambukele ekutheni ibaphi abadlali abazodlala kwiqembu lesizwe. Uthi uHugo Broos-ke yena besenze ngakho konke okusemandleni akhe ukuthi ama-agent angabi ne-say ukuthi ubani umdlalo ozodlala. Uqhubekile-ke ngizofunda nje la ngasekugcineni bafethu uthi ukucambukela ekuqokweni kwabadlali kwiBafana Bafana lapho bekhuluma ngama-agent phezulu sekhavekile isithombe. Uthi-ke uHugo Broos uthi yena wabasusa bonke eduze kwakhe uthi nabethi uma befona abatshela ukuthi yena akakhulumi nama-agent. Uthi kukhona ne-agent eyazama ukumnika u-25,000 ukuthi kudlale umdlali kusho ukuthi ophethwe yiyona laphayana kulentozana kwi-national team. uHugo Broos ube nayo le nkulumo with umuntu abekhuluma naye laphana eBelgium bafowethu. And yazi ukuthi lento eshiwo uHugo Broos ngicabanga ukuthi njengamanje bengimele ukuthi ngampela bafethu ikisinike ukucabanga ngampela ukuthi kumele bafethu aphinde abuye ama-agent ngoba ama-agent bafethu yazi ukuthi alibulele bafethu ibhola lase-South Africa ama-agent. Okokuqala ama-agent bona they are pushing money over ukuthi ubani who really qualifies ekutheni adlale. Umuntu ophusha umuntu ngoba umphethe, it's not ukuthi umphusha ngoba u-best in the world and siyawazi ukuthi acontrola kanjani. But-ke uma ubheka wena, do you think ukuthi with the experience manje uPitso Mosimane asenayo uzoyivuma yini ukuthi kubuyelwe endleleni ekwakuyiyona kudala? Ngoba uHugo Broos uthi wafika nje kwi-South Africa bafowethu ama-agent nje ebakhokhela ngisho bakhokhela o-coach ukuthi balentozana badlalisa abadlali ababafunayo noma babiza abadlali abaphethwe yibona laphana kwi-national team, but yena wakuqeda nya lokho and ezinye zezinto abona sengazuthi naye zimkhandelile futhi amazinyo abushelelezi kubantu. Nithini-ke nina bafowethu ngale statement sika Hugo Broos?